Akosia abogana deshman yamo bibia adwuma makwaba de ba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasefidie eswo enne eye kwesia da wabani boso me da etoso adionu ensia fimpinu ene adionu emiensa aka enefua ne poli edu na ene de so no yade ma obani boso mi ni nyina so akwa kogu abusua ebra so esa ensama wodro asamufuo ejina ntintin asamukrojen no yade ni nyina da ebesomo esa enwumre no sia kase na ensami ya boaboa ni nyina no efri kwadwo apple newsroom bebi ametie yi eye eno ekua afrankoma studio senoba atampa ni studio ni yeti ensam ne yabetwe ne srani abasade mu kirekire mu nyina da eso abesomo ya bone bede ani yadeba ni ebedimu akutin ebi anisem anadedwe ya ani United States of America US man peni abodi echire waba bepiemu o my Ghana no waba ye Kotoka International Airport one wogina ye ede ensam awodoa atu dwaye de munchire mu ebrewo wa ensam fufro mu eni andisi amayoko no wamo tobro mu ho sane enti a wamo etobro mu ho no anwumre twen waso yede munchire mu eba na yebekwansa fufro mu so dia wo pani pa wada John Ajekum Kufuor Foundation ano wakasa fa mampani enipa miese bia wo bo wo mudien ese wo mu kwa electoral commission aso ye enkonko bo adwuma ne nsama waka ye ne yede munchire mu nyina da eba na anwumre nti yade yechi aba Fontentan Kasiya ne so Facebook eya Ahenkan 93.3 FM wudu wa na wa like wa share yi amofofro so enye bia hwe wo wi a wadwenkyere ne hwe ni nyina egu abiresem ye beyi ne maako te sa agrika be ni yakenkan ni nyina da ede amawo YouTube live so ye demu ewo ho ukokoduwa na do ho akodom ye busua tenten no ebusua ye mu ode emu ye akonom enti do ho akodom ye dwumadi awodo ekoso ewo fidwem nyina no ye nya hyase na bonka ye na woso wetimi akwakohwe bie adwenkyere kro na mesra obetimi dia fa emai so 0594841044 0594841044 ne so the first webre semo ya bekin kai ni nyina da ede amawo na enanwumre yi anasia no enko ema Jubilee Hospital wo waso apomuden ehu ehia ni ye papa sanso ana aka fest eye Ahenkan FM Easter Festival ya di shisha su Easter brenya sam ketu ebre semo ya be kirekire mu ede ama na wahu kwan adwumadi awodo no enso ebekoso enwumre mi so amaje peni amaje megwa na ensam no medi mu kirekire mu nyina da ebesomo medi ane mame akua Janewa afeya busua ensam ni kiremu eni ya shansam na sidia ye tufa kopia mu kran pumpuni mantem so ya kwawadia ni ya kwa kopia mu Kotoka International Airport wa my Ghana wiem shen jinabia wani yakọ ni nyina ni sa ene de kopia mu USA ya United States of America ma pani abedi echira wo eye ma me Kamala Harris wa ba bepia mu ewo wa my Ghana mu atese wade entraboni na aboa mu my Ghana susu yetimi na aboa mu Ghana susu yetimi akwankan watwa ne kasa no wo kire mu se enya sesebie wo ba be hwade anase wo my Ghana ne ye ne fe anase mu nipa ne se ne ye je na wa tu yinti ane wo ba wase enhyehyɛ ya wodro wo ani nyuma wodro wo wa bai wo hwade ne nyina begu aposo anu ti wa kire se enkomodie bi wo wa ne Ghana mampani na adodan kwa akufu ado ene eye na bedi ekire ne wo kafom nyina ka wo bie wom no wo madikan konwa atwetwe nkomo na emom sa nkomo twetwe no enka kwakoye se enwie peye wo mantimi ensipoma enu nti na ne wono akwachina so pa ye awiembobre ensakraye ne nyina ka ho bie afei se ne wo man Ghana betimi atumpon na ebibre man susu yetimi akwankan enu so ka ho bie enu nti wo behwedi sa hye ne nyina ekwa post na woboa ama kebi mamika bia mamu susu atimi akwankan afei amamu ankasa susu atimi agina ne naso na empo asum
asomdwe kura yen se wo man no eno susu wetimi ahyemu kana afei so oba be hwe se yamamu no ebetimi agina pemponso bie na wetimi so ahyemu kana na emu ahoden no etimi akonkai wo se sabutaye ni nyina nti ana ne waba be piemu e wo man Ghana no wani penifo a wodro da wo man ya no enso betena se na san komotwetwe ni nyina no wo mo edi ahyehye so nti wa kire se sabre ya waba be piemu e wo man Ghana no enya se bia wo chena no wo ko nemom waba bedi nefu anu pole enso na to se na wotwe baako an waba bedi wo man mu enti wo se sa na wotwe baako no wo hwe ni mo ese ebeso abapa agya ma wo man Ghana eni empo ebibre eman nyina. And to reinforce the work that we will continue to do together, be that on addressing the climate crisis, the supply chains, to our work together on international rules and norms. In particular on this trip, I intend to do work that is focused on increasing investments here on the continent and facilitating economic growth and opportunity, specifically in the areas of economic empowerment of women and girls, empowerment of youth entrepreneurship, digital inclusion, and to support the work that must be done to increase food security, including adaptation to the effects of the climate crisis. I look forward to my meetings with President Akufo-Addo. We will build on the previous meetings I have had with each of them to strengthen democracy and good governance, promote peace and security, build on long-term economic growth, and strengthen our business ties. I also look forward during this visit to meet with entrepreneurs and artists and students and farmers to witness firsthand the extraordinary innovation and creativity. Abusiani aya US ma penny abedi chirema me Kamala Harris na enwetie ana wachem se power by ye na nani na o wa ba bedru bibrem na ne chese ya boage ne so ye patch se wa san so di ni chiremu wa my Ghana mu dia wa se nya fedi agro enti wa da Ghana fo ase ye pa sempo wa ba bedru ye yetimi a kire no wodom ya je na wa tu ekwaya ye sifa boy ana se anik na wa tu ni krampo ahye ni nkrai Ashani Kenya mana hode ese na ni so ade hunu nyina wode ni nyina begu apon so na boa ama bibre man susu etimi atumpon na ni kasa em na wa kire se bibre man ya wa be enya so wa my Ghana kwado wade ko nani ko atwa mansa ba behwe ha o wasi nkronkro a wodo aka ho achesa Tanzania mu nyina no wa bekwa kopia mu wa eye dwumadie kro na eye bibre man empumtuo enti na wa ba eni to wa kire se nhihye ya wade ba begu apon so no wa bebo no hu modin asa entonkosi afi Pinu ane aya aduonum 2015 no na chise ya ka ebibre man ni mu adehia ya so yatimi akodare ewa abodi nyansape ehwo na aboa ma man susu atimi atumponti wo se wadaga na fo nyina ase ni titiriu ene mpenifu a wo mu so ebeba bebo dompem ewa Kotoko International Airport esan wonu nti no wo se nani aso ekwan aga na fo ya ji ni atumunti sene ya ji na atumunti no wane se bebo ne ho modin se kwa biaso no wa my Ghana empumtra ye pebia no wono kan wo bie ama san pumtra ne so atimi akonkan na wa my susu yetimi anya fa pempa bi agina eso. Thank you for the warm welcome, all our young leaders, all the leaders. Thank you for this warm welcome on behalf of my husband, the second gentleman of the United States, and of course we bring you greetings from the President of the United States, Joe Biden, and the First Lady, Jill Biden. What an honor it is to be here in Ghana and on the continent of Africa. Today begins a week-long journey, first here in Ghana, then on to Tanzania, and then Zambia. On behalf of the President and our entire nation, we bring you greetings, and we are looking forward to this trip and very important relationship and friendship between the people of the United States and those who live on the continent of Africa. I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest of the world, including the United States of America. I see in all of that great opportunity, not only for the people of this continent, but the people of the world, especially when we understand that by the year 2050, we believe 1 in 4 people on Earth will be on the continent of Africa. We have a lot of work ahead of us, and again, I'm so very excited to be here, and I thank you all for the very warm welcome. Thank you. Entia no na wachire ni nsemu ato ne boase de sansemi nyina tudwa woche mu sene ni agye papa wa my Ghana sene yesifa
eba be hia no be gina wa tu ewo Kotoka International Airport no na ni so eje eho ani aye USA United States of America mampeni abedi echenti no mampeni owo Joe Biden abedi echirewe ayoba eya Madam Kamala Harris ene ana ebusia ye kotie ye no ya transam no so ewansam fufuro mu a na watwe etwa mu nya asam kitu okopie mu omrahye bedwefia na se ni bia wo mani abri ye pa ni titiri ani dom kuma no ni nyina ne se asoafo bi amampani ebo wo mudin ese dibra wodo e wo man mu ebi atisa so ye hwe edwadie ani paudie so wa mu nkonko hwe so ani eba na amane ani amamra so a wo paw asoafo a wodo e wo na watwe mu na chese sa asoafo no mrahye bedwafo kogina ye ese ye kwa akwatu amoso abo abatwa ne na betre sempo dibra ye dia maw no wo kwa akwatena no wabo adwuma enti obi disa keti amond ye kwa akwato ne so aba wani monyamfo Brian Champo ye akwato ne so aba ani esas no ni monyamfo Steven Asamoah Aboaten wano so ye akwato ne so aba ni mpenifo awodo pii na abatwa ne kwa na wie na tese wani monyamfo Brian Champo wo wano na ni abatwa wodo akoso nyina ne dia na ewo soro edoso na ebusia sana abatwa ne bekoso no ani edonkuma wa mu amrahye bedwefie de betu twa wa mu kire se esa asoafo na ebi wa mu nse dibre wa mu nse mfata dibre amampani di ama wa mu no enti sa asoafo ni nyina nya de wa betu aba ma wa mu eden a wa betu aba na tia wa mu enso abusia se me ne o kasei asoafo amampani na adedankwa akufo adogina ne tumi so ebo wa mu di anyina no mrahye bedwafo akwato aba age wa mu nyina atum enu ne ye bi se ei ndc amayo kodom kuma mu nsam ya mu kan ye mo ntimi ani so anansa mpo woni monyamfo atofo sen ensama wo babeka ye nyina mo ntimi ani so anasisi ye hwema eye woni monyamfo Alexander afenya maken paucho wa wade ba na muji tu mu kwakoto abana anasa ne sai eswa ensam ya ye bi sei akwakoye bebre anam so amamrahye bedwani a wa Cape Coast South abato empeswa so ewo emfimfini mantemu woni monyamfo George Kweku Reket Hagan wonu ye NDC ni ma papa nti wakadom kuma ni hu bie abato ekoso wa mrahye bedwafie ni waka hu bie an wodi mu kireche mu nyina ba betu dwa wo kire mu se wanu kropo ye ni nwanwa o sani abato na sifa akoso ewo mrahye bedwafie no wase wotwen wa wonte ase efisa wa mu dom kuma wo mu nyina no wo mu ko mu bomo ana ne wo mu ko nte ase sesa abato no asoafo ni binya de ebeto aba ma wo mo ama wo man Ghana sika wom de akwakosho wo mefumu ma ama wo man Ghana sika wom de akwakosho mu botom enti sa asoafo ni nyina ya beto abati ya wom na afa ekwakọ wi ase ya asoafo ni ya tro aba ma wom no wose wotwen wa wonte ase enti no eviti sa wo abato ne koso na besi sabre ame ne wakase wose wo na da efisa wakata ne ni kura ni kum no emma ni nyina nam ne akoso e wo mrahye bedwafie na ne kasem na wo kire se no kura ni nyame anim ndc amayokwo na gu wo mu ani mase papa wase anim guase wenye obi ane kwafa ba ye wom asa abato e wo mu kwakwato ye ekotia wom enso nya nu ni anim guase no anim guase ni se wo mu ankasa transe na wo mu esigina segina no abato ne nya de wo beto ama soafo ni bie na ekwa wi ase ya to ama wo mu nyina no wase no eye anim guase papa edikan ema ndc amayokwo no ni etonsu mienu wo kire se ndc amayokwo na se di wo man Ghana ni mu ade hye ahwiamo evisa na wo man Ghana de hye wa ha obi atempempen kwati obi ati ahasuo enti wo mu nyina di yewra akwakohye ndc amayokwo nim esese nkan po bibi kwaso amrahye bedwafie na enkoyi a akwo mu no bo mu begire mu ama Ghana man na wo ma hwa tutu ne ama ye ensu kwakwa wi ase no wo ma sanso adane wo mechi ade akire Ghana de hye enti wo se no aye hwiama Ghana fo adi wo mumu ana ndc amayokwo na nkasa so wo no ka hu bie no wo ma sa Ghana wo ma sa di Ghana fo hwiamo ne kasem na wo kire se sabre ndc amayokwo no bo tai ba ko pedesi wo mani so asa 20 ni aduonu enan wo mu ba bedu o
man so na wo ma betena akonwa bonso atoto wo man Ghana ye wase ansana saade ne betimi akoso no age se watimi waka menketinkitin bia ekoso amayeko nanim no empeni fortunes na san ne ma ni nyina wo mu yifiri wo epe ensem ne pomase bre wo kire se ne anam so ma saade akwakoba nyina ta aye mpenifo ye power mo foforo aye woni monyamfo atofo sin ne mpenifo a ya power foforo se wo mu ni dom kuma nanim no wase dom kuma ni mu ma bi wo mo preso eso mo ba ni so na wo mo sere so wo mu tiri mu de sai tu menti sankrofo no e wo se mpenifo tena se ni anu wo mu kasa se ne be ya wo bia beji atomo na mpo wo bia de ahye ni tim se wo mu nyina epre afimpinu ene aduonu enan abato wase sankoye sapa de ene bibi besi wo man mu e besi wo NDC amajiko na fa empumtro se wo mo epe anase wo mo botaye sa afimpinu ene aduonu enan wo mu bedi wo man su no wase sade no enya de betimi aba emu akosi se empenifo be hwe na wetimi wakame ekoso amaniko na ni emu no wo mo ahwe apeno poma sibre. Was a sad day for democracy, and we failed in our responsibility, and it was mainly by those that the people are expecting to hold government accountable, and that is the opposition. We failed in our duty for three main reasons, in my opinion. The minority failed the Ghanaian people yesterday, no doubt in my mind, especially after having more or less the excitement of people that we will do ABC, and then we ended up starting from ZYX. It was quite shameful, still shameful. We have disgraced ourselves as minority. We completely disgraced, absolutely. We were not disgraced, though we lost the vote, but here is a case where the loser actually disgraced itself. If the NDC is going to have any future and be an alternative government, then we should wake up and address some of the problems. It's been going on for a while, and then it's been compounded by other issues lately, and that is what is also to where we found ourselves, sabotage of the new executive. Abusiani, I am Rashabejani, our work up court south, Abatua and Peswaswo, and Freeman Temu was saya NDC Nima Pakadom, Kuma, one Rashabeje Fian and one Monyam for George Meku Record Hagan. Abusia yanyina nsemi so na yento enkra na Jubilee Hospital wase wa pomudin ya hunya ne ye pa yarehwama pa eno so ne bota yenti na waba ama wo man Ghana ni amu adehye nyina ne titiriwu ene adehye ya bepie mo epoye mantemo enti wase ne efe wa pomudin sensem bia ne fabra wa behwe ne watene te ede ama wo Jubilee Hospital e wo outpatient service abribia wo bekọ won sabre kwa a doctor for wa mabobe wa motete wo entu kwa ne efa opomudin sensem bia ne ha wo bia no na wakwa akoka kire wo mo inpatient service efisi obi wo wa wasemedie mebese mikoko hu doctor ni wo kokuamu na meka asem kire na Jubilee Hospital sabra wa mo e wo bi wo wa obekwa akoka wo kokuamu asem a kire wo doctor ni na wakwa akoka ne sawie no na afa ya ba behwe ehwe ne ya ba behwe na bi wa yesikotwu moja bra ni enya mu hwehwemu se bia ojo nsokra yetimi ye mu hwehwemu enti wamo ewo laboratory ewo ho asane yema ni nyina no wamo ye bi ewo hom enu no wakoye enu awi doctor ni ahwe wawie no na afa aka wunro eba ni enu sema ye wo pharmacy ewo Jubilee Hospital a edro bi a doctor betra ma bia no benya bi ewo hom antenatal care ni postnatal care ewo ho ma ye ma menemu apemfo enti wo fa fura na ne wa hyase akwa antenatal na a doctor fo a wamu nimde wama bobe wama hwe akura nyinsa na enu kura koba ne se timi boa makoda na pomuden ensusu timi kwankan enti wan behwe wa kosise twede ampon wo besoa wo wasoa wa wie ne na afa aba akoda ne edidie mu ene ni nyie mu eno so no wan beto ombo ase akyerɛkyerɛ oni nyina na akoda no so wanyi from theater wa Jubilee Hospital wa operations ne surgeries awodo ni nyina no ye bi e wasoa ye wo ultrasound and ECG scan eso wo enti wa batan wa fa afuro no na tse wakọ na ne isi ultrasound scan wakọ akotwa bie wa hwɛ sɛ akwada no wɔ oba bema wadaye anase wona ye no kura buo o kwata akwada no ho ne ma wankwankoye emfomso ni nyina Jubilee Hospital be ya ma ECG scan so wɔ hɔ ma gwono mu portrait yade ha wɔ mo na wo bi wɔ hɔ a ne yade no
ehia pane ehia duro nya yade bia na wose e wo pane enya yade bia na wose di nsuo si wuso ebi wo wa ye kasa kire entini e wo counseling unit ye be kasa kire we didie mu wonna mu nse ne be ye beboa ama nipadua ne so agina ne naso de bia me kasa ani nipadua ne han enti we ni ka ne anya dum sen kim na te se nipadua no han nyina dum ekoba ne se sum na edu nipadua no enti we ni na ye kwa na mpo se obi wo se ntini suo obi so obo atan funsuo ni nyina no enya ade eboa Fako Jubilee Hospital Eye Clinic na wamo entene te efama wo efiada no pebiano ye enchire ma wo no mu diabetes esitre emroso ene hypertension mojamroso ha wo mo no ye kire medwane e wo se wudi ne kwan a e wo se ofa so enu mu nuro kanti wo won te adwane ahudro ni nyina obenya bi adi e wo medwane so ehote na afei so ne niam Jubilee Hospital ye de ne se insurance card ahudro ni nyina no wo begina wa hwew enu ya National Health Insurance wase fabra private health insurance wase fabra pomudin hwe apomudin mapa ene ne botaye Jubilee Hospital e wa chim oda kwantempo ne so aboabo amantra bridge ne so ana wa mo e wo tiji meye na fra a doctor for empany for 0244 575799 0244 575799 nani a doctor for also entwetwe enkomo afaya abusia Ahenkan FM Easter Festival ya de hyehyɛso Easter na ban na watwe pen etwem enti na watwe ye besimu no na te se Easter na watwe na ana ne ye simu no enti na watwe we kura ne ye Palm Sunday ndia te se ye bekɔ na ne yakɔ akohim Frank yakohim ye menya kopon Yesu Kristo wote pɔnkɔ so wo ba yakɔ ye nu wi ane na watwe ye besimu no eso eye Easter na Easter yi Ahenkan FM ye no nyina ka bom ne ye di ne ekwan sonko so antidie ya ne Briefland Hotel wa achimanso ani adehia ne nananom atan konwa wa mu achimanso ye nyina ya ka ye ho abom ani ye de aka first eso ebrewo enti dwumade aninie efiada no eye 7th April 2023 no ani asada ne ye sesa ye nkuku ne ye kaka fifidwem ha ne akwa hyehyɛ ne Briefland enti mid morning bekoso Briefland ejuma afa pramtro breakers ye bekoso drive time ne nyina bekoso ani dwumade awodo ayedi wo fidwem anyina ebekoso ye wi a na je ya the music jam so ahyehyɛ so ani ebebo nyuma kozisa de ebeche na de chia no eya memrenda no eye nyina ye bebom ye ne nananom atena konwa wa manso ye bebom na je ya prapra chema so monten so ahwe asiesie monten so ye wi a na ye the street carnival eso so ahyehyɛ so na mom sa memrenda no wo Ahenkan FM ye lakos ni bibia no ye t-shirt ni bibia no na chese wa bo wa hye ne kama ne nyina no ya ye enso amana ye fe ye wie ni sa ne kwasia da no eye 9th April no ene tse ye sa ye ngugu ni ye kaka no ya de ko Briefland Hotel ya de Ahenkan Sunday omutuo special ebe hyehyɛ so ewo ho ye wie na chese pool party ya de no so atra so anum ebo ye bebo nyuma akosa de ebeche eye adwada 10th April 2022 eno so sada no agudi awudo pina na bekoso ewo Briefland Hotel bottle flipping bekoso afensu ye besanso ma akwanya ama anyomtofo a wamo ye mantemu a wamo to nyom no na te wamo so wamo talent atwedi ampondema wamo no wama ba bedanedi wamo yane asade anyombo music ye de atuaso sa na te se atuamu atola ni nyina bekoso ewo Briefland Hotel achimmanso ewo ne wo enti ye nyina yanka mom ne afa wodo emo wodo mu na afi Easter no enye krabehwe enti sana enhyehyeye no enso etie abusua ye toa ensam no etuo na ya tuaso dia na chese mampani na ado danko akufu ado ani awabo nipa miensa bidin ese wa mu nkonko pie mu electoral commission aso ye wa mu nkonko boa sane ebe ya adwuma wa mu di ni betumpo wa abato ho sensem ebe konkan e wo man mu na sa nipa ya wo bo wa mu din sa wa mu nkwan anani empanifo a wodro akire wa madwen so ade afa ho anam so ema pani kwantrefo a wada John Ejekum Kufuor Foundation ano
Professor Bafua Ajmagia wanu so akire na adwen a wo kyeremu se braso sa wo manyi man panifo a wodro a wo mo beba ene e hyase afiri ma pani na na dodan kwa akufo ado so wase wo mo beba nyina wo mo kan wo mu se amamra ni amane bi wo hwa anasa niema bi wo hwa ye de akyekyere ye kwanwa emmoa ema wo man Ghana entumpon wo kyeremu se kebi mami kebia amamwe ye nei ya de aboye ho asafo hine ne ye te ase no wase kebi mami kebia amamwo enti se ne ehu ne sa keke wase ye wan hyehyeye bi wom anu susu boa ma o man etumpon na wa kyerɛ se esa enhyehyeye ye na ye hwe ye kebi mami kebia amamwo a edi tumi a hodro tumi efa bebre na akwa hye ma pani sasa ma pani ne wotumi a woso wonu ye se ma pani ne wo ehu tumi no wase sa democracy kebi mami kebi na ye woni fa bebi e betimi agitumi na hodro every man pani asem na ne so aboa amoman atimi atu ebon ne ntia wa kasa no wa kyerɛ se empanifo ya man pani ebo mudin no ane ebi kwampo wo hwa wo mudom MPP amanyu ko ni sempi aye nimpa se wo mo pre bi mu kra na ko wo mo pre dibre e wo MPP amanyu ko ni mu na wo manya anene man pani aba bebo wo mudin wasesa ne ama ni nyina ne agina tumi a ya de ahya man pani esa tumi a ye nam kebi mami kebia mamuoso e de ama man pani ti na ama sa de ni nyina so ekoso elto ne kasa so ne wa kyerɛ se sa kebi mami kebia mamuo ya ya wo fa bia nke betimi agina so na ne ya te ankura kuo eku a wa mo nya amanyosem eku a emfa amayosem ehu na ke ye de tumi a wodu atimi ahya honsa entika base ye pawo bi akwaso ye bie ye pawo bi edidibre bi ahya ne nsa na ke ye jai ahya sa eye eku ne nsa na ka wo mo asusu atimi ahwe atoto ne ama na boa mo man susu atimi atumpon wose ni nyina ne ye kebi mami kebia mamu ase no kwa nkronkro wodu opina ekoso ewo wo entinka wo besre panse mpanifo ntie ni nsemi na yempe eku a enhya aban bi ase eku a enya amanyosam na nke yemfa tumi si ye pa wo bi ye didibire ehye wo bi sansa tumi no yemfa hye sa eku no ensa. The optics always raises it in the United States. Whenever a president is appointing someone known to be A or B, that in itself will raise it. And that's what we are experiencing here. So I think presidents or appointing authorities should be very mindful of the optics of the actions or decisions that they, and this is a clear case. Then of course, it will make people wonder why a president will deliberately choose someone who is known to be closely associated with a party. So I think the optics is very bad. But at the same time, I will go to the creation of the electoral system that places the appointive authority in the president. Even then, will that work? Just as what we saw yesterday in Parliament. Will that even cure the problem? No. But see, there are other models of constituting elections around the world. We can look at various models and make a determined decision. One thing interesting about democracy that all of us tend to miss is that democratic practice is not a straight jacket. The fact that is done in country A doesn't mean it should be done in country B. But we are always adopting systems that do not fit us. Enti abusiani aye peni kwantrafo a wada John Ejekum Kufuor Foundation annual Professor Bafua Ajmagia and watchre na adwen no na enu echi na watchre mu se wu kronkro bi ti se Burkina Faso Bangladesh a wo mu hyeda niku a hwe abato ho sensem o wo mu de ni se abato na ba beso na te se ya pa wekuo bi ya pa onipakuo bi ne ya de tumi na hye wo mu nsa no wo ma hwe atoto abato ne ho hyehyeye nyina ya nya to aba ni wie ya sa akwa ni wo biem enti ana ne ya beto aba na wie ya tu wie ya na ani eguno wasisa nkronkro no kwa no hwa na wo musu kebi mami kebi amamu no eno an wo mu di ye adwuma no kropo boa amakro ni sutumi tumpon enti ka wo besra wo man Ghana ni mu mpanifo esen ka yensua niema bi sei no eno so betimi aboa mo man etimi tumpon se we no wo kwakoya na enye se kebi mami kebi amamu na wo tutu na si o efse ni nyina ni ye kebi mami kebi amamu na emom ni fa bi ana mekwan se dwumadie bi etesa so entimi enkoso ewo wo man Ghana
Ghana emusa ne be ye mu ade hye so no ye betimi enya yasumdwe. In Bangladesh, for instance, they don't have a standing commission. They have a secretariat. But whenever a year or so to elections, they bring some people together to supervise the whole thing. After that, that commission is dissolved. That's a model. So there are so many things we can look at. Case of Burkina Faso, where you bring in various constituencies, their representatives, they make the decision, they supervise, and you go. So we shouldn't tie ourselves to a system which is supposed to create a neutral body, and yet the one who appoints membership to that body is a partisan. We can assume that the president, once he becomes a president, becomes the father of the nation, becomes a statesman, blah, blah, but it doesn't work for us. Abusia ani aye Professor Bafwa Ajmaidua Penny Kwantrafo Awada John Ejekum Kufuor Foundation annual. Ebusia ye gyina ne nsemi so na anwumre no sia kase na kenkan no ye di esi wadwenkyere mienu miensa bi eba ye no ye fa entoa so emma wo George Wilson said great job ye boy juma pa ye da wase Amisco Spelele Kasua wasi aka Honorable Hawa Kumsen to so an wode aba wase wano de Her Excellency Kamala Harris USA ma penia be de kira wabe wase wabon ho modin ye pa na wabe susu ne mpaye ani se bibia so be kon kan ye dana se ese waba besra ebibre eman ya wo my Ghana eka ho bie enti wano so dia wode ba ye no no Amisco Shama ba Edna Edia ba wase Ahenkan ye fa mu ye brutal Shama ba wo susu ye brutal ye da se na wa kire se ba ma me Harris abagana yi wase nya de ade bibi baba bia beba ya beka ne se be ko wi ase akra na che se hunkuntambo eno susu akwa koye deja sika se ya akwa wono so de awode eba ye no no KK Kaswa American Town Kenke House na wode aba aka Hawapa wase Kasiebo no wo mabie madi dem ni American House Kenke House wo mutia enya sem ke 20 afa kwanya so na wachia wonu monyamfo Mavis Hawa Kumsen wase anwumre woman good evening Kingsley Kwejo Kwaten so dia ba wase good evening Ahenkan FM magia ya gia tum ene Ahenkan baby ya ne ekọ enti wano so bo Ahenkan FM abaso ene anwumre saso ana we so de ne dia ba ye bo Samuel KKB wase ye bo adwumaden papa pantinyakopon enhira ye wo mabie kase ni mu a wo bia so etie bi enti wo sra nyakopon hira e dia ma Ahenkan FM adwumayefo enyina ye so ye dase abusia ya sori so na adwumadi ahodo aka nyina so ye de atoa so ene me producer wo twa me to mu Facebook live ni YouTube live esa so hwe ye ma bia ekoso eye Kwame Asante Billy Man ye technician on duty aboafo nka ye nyina no na CPSE enko ema wo bibia afemi so me je pini me betena se Ahenkan Kasiebo me din ane mame ekwia chanewa Kasiebo na si yesi ha chia mu pi ye mamumo